Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'igitutu gikomeye cyane cya M23 nubwo Amerika yakomeje kugenda ibyitambikamo, Tshisekedi umuriro w'amasasu ndetse n'urufaya rw'ibitero bikomeye cyane bya M23 byongeye guca mu bice bya Walikale ndetse na Kisangani byamaze kwemezwa neza ko yamaze guca bugufi yemera ibiganiro biganisha ku gucamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice bibiri maze M23 ikaza kuba yagira igice cyayo kigenga cya Kivu Republic nk'uko bivugwa neza ko yagiye ibiharanira. Ibi kandi bibaye bisa naho bitunguranye kuko benshi bari bazi ko Tshisekedi yakomeje kwinangira umutima agakomeza kwishingikiriza amahanga, ariko bisa nkaho amahanga yakomeje kugenda akora iperereza M23 igasabwa kuva mu bice bimwe na bimwe kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira umutekano. Kuri ubu Tshisekedi igitutu benshi baribaza ukimushyizeho, ariko kandi bamwe barabihuza nuko uyu mugabo akomeje kugenda yatakwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko M23 ivuye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye, ibice byo muri Plaine de Ruzizi, ibice bya Bijombo, Kabunambo, Sange n'ahandi. M23 ikaba yaramaze gufata umuhanda werekeza ibice bigana mu bice biherereyemo abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri ubu urugamba rukaba rumeze nabi. Tshisekedi yamenye amakuru ko intare za Salambwe ziri gushaka inzira iyo ariyo yose izerekeza mu mihanda yerekeza Kinshasa n'urugendo rurerure. Tshisekedi rero benshi bakomeje kumugira inama yuko yakemera ibyo M23 musaba, kuko mu gihe M23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Salambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major Kinshasa, na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na M23. General Sultan Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Tshisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro. Inzira z'ibiganiro zarageragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'i Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. M23 yakomeje gupushinga. Ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Tshisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republic, leta ya M23, Tshisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Ubugande, Kongo yisanzwe nyine nk'uko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Tshisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo aricyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Tshisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, nibyo bitumye yemera ibi ngibi. Ubu tuvuga ntatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republic rigizwe n'inyenyeri iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye M23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe M23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Tshisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, nta yandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri ubu M23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba
bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana M23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse M23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye bivugwa neza ko ari ahiri gushaka inzira ndetse naho izajya inyuza ramforo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Tshisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira n'umukuru wa M23 by'umwihariko ukuriye igisirikare Generali Sultan Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba ari we warakomeje kugenda avuga neza ko gahunda ari ugukuraho leta y'abaginga. Leta y'abaginga yavugaga ni leta ya Tshisekedi kuri ubu ngubu rero itangiye no kugenda isa naho iri kumanika amaboko. Nta wari witeze ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu wagiye urahirira kenshi ko atazongera kwicarana ndetse atakemera kwicarana na M23 ku meza y'ibiganiro, kuri ubu benshi bavuga neza ko guhinduka kwe bitari bitunguranye. Abamuzi bavuga neza ko avuga ibintu asa n'uhubutse nyamara nyuma bikazarangira yisubiyeho. Kuri ubu rero byabaye komprime. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo ashaka ibiganiro by'amahoro, kandi ibiganiro bitagamije guhagarika intambara gusa, bigamije guhama M23 leta yigenga kugira ngo abakongomani yaba bari muri Kivu zombi ndetse n'abaturuka mu bindi bice bongere kuba bagira amahoro ndetse n'amahwemo. Imyigaragambyo irakomeje mu bihugu bitandukanye bamagana Tshisekedi mu Bubiligi ndetse no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hose bakomeje kugenda, abaturage benshi b'abakongomani bahari bakomeje kugenda basa naho bamagana Tshisekedi mu buryo bweruye, ndetse baririmba indirimbo zivuga neza ko yakabaye areka kurimbura abanyamurenge. Ibintu rero amahanga yose yakomeje kureba akareba agasanga adashobora kubyihanganira. Bisa nkaho Tshisekedi yamaze gufatwa nk'umunyamafuti ndetse nk'ukora ibyaha by'intambara, akaba niyo mpamvu yemeye ibyo yasabwaga yari yamaze kwinangira mu minsi yatambutse. Operasiyo Kirimbuzi, Operasiyo Uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. Ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu. Niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abawazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo kugisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera Iminembwe neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye Minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaneho zikameneshwa tombe igahitiba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane. Intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita bataba bariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication. Niho byaje kuzambira abarundi abadede, mbega ngo baracucumwa.
niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Son Excellence wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi. Benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe, bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline. Imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba. Izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice. Niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano. Ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano, maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gutakaza ku buryo bukomeye cyane Sukhoi 25, ariko tuvuga ko iyi ndege itatakajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo gusa, ahubwo na leta y'u Burundi yamaze kubihomberamo ku buryo bikomeye cyane. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze guhomba byinshi cyane, kuko iyi ndege nk'uko nakubwiye yari indege y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bitewe n'uko indege za Tshisekedi nyinshi zagiye zihanurwa izindi zikangizwa ku buryo bukomeye cyane zidashobora kuguruka mu kirere. Ubwo ndavuga indege zo mu bwoko bwa Su-25 uretse amahelikopteri amwe yo mu bwoko bwa Apache n'amadrones. Nta ndege kirimbuzi Tshisekedi yari asigaranye nyuma y'uko yatanze oda ashaka gutumiza indege 3 nk'uko byagiye bitangazwa zo mu bwoko bwa Su-25, bikaza kurangira aho yodarinze ku ruganda rw'intwaro mu Bushinwa bamubwiye neza ko izi ndege adashobora guhita zibona, ko bafite izindi oda bishobora gutwara hafi umwaka cyangwa se ukaba wanarenga. Ibi byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakira mugenzi we w'igihugu cya Kongo baganira kuko bakemura iki kibazo, baza kungurana ibitekerezo basanga u Burundi bwabo batije iyi ndege kugira ngo ibe yifashishwa mu rugamba, kuko babona neza ko bugarijwe ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatikirira bitewe n'uko batagifite ibijyanye n'imbaraga mu gukoresha ikirere. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arabyemera kandi bisa nkaho koko yari umugambi mwiza. Ariko se iyi ndege bigenze gute kwihanuwe rugikubita ikimara kuzamuka mu kirere cya Mikenke nk'uko amakuru abivuga? Amakuru kandi agaragaza neza ko iyi ndege n'ubundi target yayo yari iyo kurasa mu baturage ndetse no ku ngabo za Rwirwaneho na M23, ariko bikaba bisa naho bitabakundiye. Iyi ndege cyakoze yabashije kurekura ikompura imwe, bivugwa neza ko yarashwe hafi n'isoko. Ubu tuvugana akaba nta baturage babashije guhitanwa n'iri kompura, ariko bikavugwa neza ko hari 2 bakomeretse nubwo iyi ndege yarashe aho bategereye cyane. Ariko amafragment y'ibi bibombe birekurwa n'iyi ndege ni mabi cyane, yabashije gukomeretsa abaturage bagera kuri 3 nk'uko byatangajwe. Bamwe bavuga ko ari 2 nuko byagenze. Rero haravugwa igisa naho ari ubwihebe ndetse no gusubiranamo kwibaza icyo gukora hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje guhuriza hamwe imigambi aba bakuru b'ibihugu, ariko bikaza kurangira imigambi yabo itabahiriye ibapfubanye, kuko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba bukomeye cyane, mu gihe ingabo z'u Burundi by'umwihariko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane n'abashinzwe
abashinzwe intwaro bakomeza kumuhata ibibazo ku bijyanye niba akomeje noneho kototera intwaro z'u Burundi nyuma y'uko bakoreshaga intwaro zaturutse muri Kongo. Aba basirikare b'u Burundi ubu tuvugana rero Burundi bwamaze kwisanga muri manka ikomeye cyane. Perezida w'u Burundi afite gusobanura byinshi cyane abwira barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kugaragaza neza ko batari kwishimira imyitwarire y'uyu mukuru w'igihugu mu bijyanye no gukorana na Tshisekedi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi FDNB nta nyungu kibibonamo, bisa nkaho byose babifata nkaho ari impfabusa. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari biturika minembwe na mikenke abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aravuga neza ko bakomeje kuatikirira mu mujyi wa Baraka, ibintu byaho ntabwo biri gusobanuka cyane kuko benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje nacyo kugenda kirwana biguru ntege nyuma yuko gikomeje kugaragaza intege nkeya. Tasi bukomeye cyane bwa 23 bwamaze kubageramo Igitega ahangaha ndetse n'Ibujumbura. Biravugwa neza ko ikikangari cyose mu bambaye civile bari kugaragara muri uyu mujyi, by'umwihariko Bujumbura ndetse na Gitega. Ahangaha muri iyi mijyi yombi haragaragara ngo abasore bikekwa neza ko bashobora kuba bakorana na 23 ariko kandi bakaba bafite ibyangombwa bemerera kuba bari ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kugenda butanga amakuru ku nzego zibishinzwe ko hamaze kwinjira abasirikare ba 23 bari kuri ubutaka bw'u Burundi, ngo kandi benshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ni ikikango gikomeye cyane, pressure irazamuka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu nawe wamaze kugenda ashyirwaho igitutu. Ibi ndaje mbigarukeho mbigusobanurire. Nanone ndakubwira ikijyanye n'urugamba aho rugeze kugeza ubu. Leta ya Kongo, leta ya Kinshasa nyine ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo yongere kuba yagaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko imbaraga zo ntazo nubwo umutima ubishaka. Ikiri gutuma abasirikare benshi ba leta ya Kongo basa naho bananiwe kurwana uru rugamba. Ibi ndabikubwira ndetse urumva n'igitutu gikomeye cyane amahanga yamaze gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi bitewe n'ibyaha bikomeye by'intambara akomeje kugenda ashinjwa. N'amakuru asobanura byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo turikozeho tukubwira inkuru zihari zigezweho ubu tuvugana. Reka nkubwire ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abasirikare ba 23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe 23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za 23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. 23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye, ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na 23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe, kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru, bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza aricyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko 23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera, ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi. Ubu
ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kubamo 23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko 23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana bose. Umugamba ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakagiye nk'uko 23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye. Nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaministeri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi, bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima, ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububirigi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho 23 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta numwe uri kubumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa niyamaze kumwereka neza ko ari we wishe amasezerano ya Washington, byakubitaniraho na 23 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamutewe umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko kwikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane, aho 23 yatakaje abakomando bagira kuri 2 bayo muri izi operasiyo. Ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza, kuko abacancuro bose barafashwe bagira kuri 6, ndetse ahaguye nyine abasirikare ba 23. Ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi, yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma 23 ikomeza kwa divansinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere, ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa i Goma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, nyuma y'uko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi, bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'8. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana i Goma bose, akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu, kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imboheza intambara, ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara 23 mu rwego rwa diplomasi komeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi, bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo 23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje
bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwanaho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara, aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guscaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko 23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri 2, yaba ya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana na gahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC 23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa na gahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na 23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri 4 nkuko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane. Ariko 23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo, ikazitega iyi ambushi kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? 23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko 23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza, kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho 23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko 23 nkuko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi badiplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC 23 ngo bakajya mu
itumanaho ryabo bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma 23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFC 23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko bindiriwe na 23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije 23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Intare za Sarambwe zaje gukorana na bamwe mu ba special force bakomeye cyane ndetse n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'ingabo nyinshi cyane kugira ngo baze kuburizamo ndetse banahangane ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'abarundi zisa naho zari zisoje amabwiriza ya nyuma ziri kwerekeza aho bagomba gufatira amamodoka aberekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ishyamba rya Kibira haravugwa imiborogo myinshi cyane, amaraso menshi cyane y'izi ngabo z'u Burundi aratemba nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bivugwa neza ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hatangiye igisa n'ibihe bidasanzwe, bisa nkaho muri eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi hamaze kumvikana ikintu gisa naho cyamaze guteza umwuka mubi ndetse no kutumvikana. Bamwe bati harimo abagambanyi mu gisirikare cyacu, abasirikare barenga 133 nk'uko amakuru bigaragaza bapfuye ku ikubitiro. 23 yabateze ambushi, bari bataragira aho bafatira ibikoresho, wari umurongo munini cyane w'abasirikare. Intare za Sarambwe zibahindamo n'amasasu menshi cyane, wirukanka zimurasa ndetse haza kubaho kugerageza kwirwana, ariko byabaye iby'ubusa. Amarira ni menshi Bujumbura ndetse mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bisa nkaho hongeye kugaragara icuraburindi. Ibi biraza gushyirwa kurinde 23 ko yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, maze bagasubiranamo bavuga neza ko harimo abagambanyi. Benshi baribaza ni gute 23 yageze muri iri shyamba rya Kibira mu by'ukuri, mu gihe iri shyamba bivugwa neza ko ari ishyamba riherereye ku ruhande rw'igisoda cyangwa se rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hakorerwamo imyitozo n'ibindi bisa naho ari ugufata amabwiriza n'amasomo ya gisirikare. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi benshi barenga 100 nakubwiye ko bamaze kwitaba Imana, bakomeretse ni benshi cyane. Umugambi wo kubereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahise uhagarikwa igitaraganya nk'uko bitangazwa n'umukuru w'ingabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko ubu ngubu tuvugana isatumizwa inama y'igitaraganya ndetse imirambo y'abasirikare yamaze kujyanwa mu bitaro bikuru nk'uko bitangazwa bya Gitega. Amakuru kandi akavuga neza ko hashobora kuza kuba ibihe bidasanzwe byo gushyingura abasirikare, ariko kandi iperereza rirakomeje kugira ngo haze kumenyekana waje kugambana ndetse agatanga amakuru ndetse ya buri kimwe cyose, kuko bisa nkaho 23 yari ifite muvoma y'aba basirikare. Abasirikare barashwe ni benshi ndetse bivugwa neza ko namwe mu barimu babo babahaga imyitozo n'amasomo ya gisirikare bahapfiriye, maze igisirikare cy'u Burundi kiza kugira ubwoba. Amasasu menshi akimara kuvuga n'abari basigaye mu ishyamba, ubwo ni igice cya kabiri cy'abasirikare bagombaga kuzoherezwa nyuma y'iminsi 5. Abangaba 7,000 bageze ku butaka bwa Kongo, nabo bahise batatana ndetse bisa nkaho bari bamaze kwikanga ko nabo bashobora kuba bamaze guterwa. Ibyatumye ibyari imyitozo ndetse n'imyiteguro bihinduka akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kivanzemo amaraso n'imiborogo. Ibintu ntabwo byoroheye igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubufasha bwe butakimugezeho kugenda ndetse ashobora kuza gusaba izi ngabo ze gukomeza kwirwariza mu gihe 23 itazoroheye. Benshi bakunje kuvuga neza ko 23 idafite ibikoresho karabutaka, ariko ifite uburyo iteguramo urugamba, habamo kuburizamo urugamba rw'umwanzi ndetse n'ibitero ari gutegura. Bamwe bakavuga neza ko 23 idafite drone nyinshi cyane z'intambara ndetse n'ekajugujugu, ariko yibitseho ndetse yigwijeho ibisa n'amarokete yo guhanura izi gajugujugu ndetse n'izi drone. Ibi rero 23 iri kubikora mu gihe hakomeje kugenda havugwa ibiganiro by'amahoro bisa naho biri kugana ku musozo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri cyari cyaramaze kumenyeshwa neza ko hari ramforo cyangwa se izindi imbaraga z'abasirikare bagera ku 13,000 bazoherezwa mu byiciro bibiri. Aba ni abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bano bikavugwa neza ko aribo bari baje gukora operasiyo
operasiyo karabutaka zo gukuramo 23 mu kibaya cya Ruzizi, ndetse ikaza kuba ikubitwa bagaza kuba bafata Minembwe ndetse n'ibindi bice, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bagaragaje neza ko banyotewe kuba bakigarurira Minembwe ndetse n'ibice bituyemo abanyamurenge, bakahagira training wing y'ingabo zishobora kuzahungabanya ngo umutekano w'u Rwanda. Iyi mipangu rero iri kugenda ipfuba 23 iri kubindirira cyane, ikamenya amakuru maze ikaza kumenya uko iburizamo ibi bitero. 23 yafashe uyu mwanzuro bitewe nuko yabonaga neza ko aba basirikare mu gihe baba bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana nabo bizagorana cyane, ndetse bishobora kuzatuma itsindwa igasubizwa inyuma. Nicyo cyatumye ifata umwanzuro wo gufata riske ndetse ikaza gusa niyambuka umupaka, bikaza kurangira ikoresheje abasirikare. Nanone bivugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane ariko bafite imbunda zisa naho ziteye imbere, ku buryo bivugwa neza ko harasiwe amasasu menshi cyane, ariko urusaku rwagiye kumvikana ari uko amaze iminota nibura 18 amasasu avuga maze hatangiye gukoreshwa imbunda ziremereye, ubwo igisoda cy'ubururu cyari cyatangiye kubona ramporo. Bivugwa neza ko 23 yari yiyemeje gukoresha izi mbunda nto, ariko zirikura amasasu vuba ndetse ku buryo bwihuse zidasakuza cyane, kuko yari yamaze amakuba yafata amakuru avuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi, aba basirikare bari gukora muvoma berekeza mu bice bashobora kuza guhagurukiramo, ari naho baza gufatira ibikoresho. Bari ku murongo ndetse bisa nkaho bari kwerekeza aho bagomba gufatira ibikoresho n'imodoka zibazana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafatiranywe rero abenshi muri bo badafite intwaro, kuko bari bizeye ko bari ku butaka bwabo, ndetse bari bizeye igisa n'umutekano, kandi ntawatekerezaga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuza guhinguka muri ibi bice. Ubu tuvugana na amarira n'agahinda kuri Tshisekedi ndetse na mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho bongeye kwifata amapfubyi nk'uko amakuru ari kugenda agaragaza neza ko bagoye ku buryo bukomeye, ndetse bakaza kwisanga bongeye kuririra mu myotsi. Nanone ndakubwira neza ko nyuma y'iyo nkuru yo ku butaka bw'u Burundi, nanone amakuru aremeza neza ko nyuma y'urupfu rwa Gabi, minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bw'u Burundi wapfuye, bivugwa neza ko ashinjwa kuba afite amabanga akomeye cyane ya nyene cyubahiro perezida w'iki gihugu, akaba ari wamugambaniye. Nanone ibirego by'umuryango we ndetse n'indi miryango bivugwa neza ko iperereza ryigenga ryatangiye, aho bishobora kuza kurangira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yisanze ari kuryozwa ibijyanye n'uru rupfu rwa minisitiri Gabi wishwe ndetse akicirwa mu mujyi i Bujumbura, aho yasanzwe mu modoka ye ndetse yamaze kunigwa n'abantu bataramenyekana. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari ingenza zashyizweho na leta ya perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turakomeza kubikurikirana. Nanone imirwano irakomeje mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho, hose hari inkuru zikomeye cyane zisobanura ko ibiturika 23 yongeye kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. 23 yongeye kubakubita, n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane, ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane, ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira, ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye, ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe, nyuma y'uko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu, akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane, ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe, Pwezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane, aho kurasana za Burende. Ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge, zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'abarundi basa naho barokotse iki gitero. Ubwoba ni bwinshi cyane, kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa
basa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 inyuma ku gitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibice nuko uko 23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byiza ingabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23, bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23, aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenki hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na 23, aho bisa nkaho wazarendo zamutangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima 23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu cyiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko 23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Urupfu rw'abasirikare b'iki gisoda cy'u Burundi baguye muri ibi bice ni benshi cyane, ariko turagira ngo tugaruke ku musirikare ndetse umusirikare w'umurundi kazi waguye kuri ubutaka wakomeje kugenda avugisha abantu benshi. Amakuru aravuga neza ko uyu mukobwa yitwa Debora benshi bakomeje kugenda bamugarukaho bitewe nuko bigaragara neza ko afite uburanga nk'uko byagiye bigaragazwa n'abakomeje kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ko anateye neza cyane nk'uko ibi ni byagendaga bivugwa nyine n'abakomezaga kugenda bashyira iyi foto ye ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru rero yakomeje kugenda agaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko aba basoda b'u Burundi bafashe umwanzuro wo kujya kubashyingura ku butaka bw'u Burundi, bitewe n'uko amakuru yari yamaze kuba kimomo ko bahaguye ari benshi cyane. Mu busanzwe ingabo z'u Burundi zaguye kuri ubu butaka ndetse zishyingurwa mu buryo busa naho buteye isoni, kuko izi ngabo zita zishyingurwa mu mva rusange aho zicukurirwa
icyobo ndetse mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo abo hakurya ku butaka bw'u Burundi batazabimenya. Ni imva nyinshi cyane dufata nk'imva rusange cyangwa se ibyobo byagiye bishyingurwamo izi ngabo z'abarundi, ariko abaguye Kabunambo na Ruvunge ku munsi w'ejo bisa nkaho byari bigoye kubahishira, ndetse ubundi ubusanzwe ingabo z'abarundi zafataga habarimo abasenior officers ndetse n'abandi bakuru muri iki gisoda, akaba aribo bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abandi amaraso yabo yapfaga ubusa kuri ubu butaka bwa Kongo agafumbira iyi mirima. Ubu ngubu rero nyuma y'urupfu rw'abasirikare benshi cyane baguye muri ibi bice, by'umwihariko uyu mukobwa wakomeje kugenda agarukwaho Deborah, baravugwa neza ko ariwe ushobora kuba wabaye intandaro kubera ko yari ikimenya bose muri iki gisirikare, akaba yashubijwe ku butaka bw'u Burundi kandi akajyana n'indi mirambo nayo yaguye hano Kabunambo ndetse no mu bice bya Ruvunge. Ibintu bisa nkaho byateje intugunda ndetse n'imyivumbagatanyo ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi biza guca intege abandi basirikare b'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo za leta y'u Burundi. Aba bose bari kurwana mu mujyi wa Uvira bitewe n'umubare munini cyane w'izi ngabo zabo bamaze gupfa, ndetse nk'uko byamaze kugaragara neza ko bagiye kubashyingura ku butaka bw'u Burundi. Ubusanzwe ingabo z'u Burundi ziri kugenda zigerageza kwimura M23 mu kibaya cya Rusizi, aho M23 iri kubategera za ambushi zikomeye ziremereye cyane, nta mbabazi iri gushyiramo, nta miyaga, nta kintu na gitoya iri gushaka kumva. Intare za Sarambwe zarakaye cyane, ziri kubaga zitababariye ibitero ibyo ari byo byose by'ingabo za leta ya Kongo. Nta tolerance n'imwe iri kuzamo, iri guhita ibatega mbushi ndetse iri kubasheringaho ku buryo bukomeye cyane, aho yatangiye kwifashisha intwaro ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni za mbunda ziba ziziritse hejuru y'imodoka, zirasakure ndetse zitangira kugenda zisheringa amasasu menshi cyane icyarimwe. Ibi nibyo biri gutuma ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zitsindwa zikaza gukubitwa mu bice bitandukanye. Amakuru kandi aragaragaza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gikomeje kugenda gisubizwa inyuma. Amakuru kandi akagaragaza neza ko M23 yamaze kugeza ingabo zimwe na zimwe mu mujyi wa Uvira mu bice winjiriramo uturutse hano M23 ikontorora. Ubwo turavuga mu bice nka bya Puezero kuko amakuru yagiye abigaragaza. Amabariyeri yarituwe, amabariyeri yari yashyizweho na General Masunzu ku itegeko yari yatanze avuga neza ko nta baturage bemerewe kongera kuva muri ibice by'uyu mujyi boherezwa cyangwa se berekeza mu bice M23 ikontorora. Ibi ntabwo byakomeje kugenda byorohera izi ngabo. Ndakubwira neza ko ubu ngubu tuvugana mu bice bitandukanye imirwano nubwo ikomeje, ariko ahitwa Gatoye ndetse n'ahitwa Murema, aha hose ni mu bice bya Kazinga. Biravugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyahagabye ibitero bikomeye cyane, aho bari kugerageza kuba bakimuramo M23 mu bice ikontorora, ariko biza kugenda bibabana ibibazo bikomeye cyane. Nanone ahangaha Murema M23 yahashinze imbunda, aho bivugwa neza ko ari imbunda zigera kuri ebyiri nini cyane ziri kwifashishwa na M23 mu kurasa izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izirasira kure, aho ziri kuza zituruka bazireba. Ni inkuru ikomeza kugenda ishyira M23 muri avantage yo kuba yatsinda uru rugamba nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone kandi Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda ahigisha uruhindu bamwe mu bayobozi ba M23, nubwo bigaragara neza ko kubafatisha bitamworoheye, ndetse nk'uko byatangajwe M23 irakomeza kugenda iburizamo udutero shumashuma, by'umwihariko utw'abawazarendo bagerageza kugenda baneka amakuru boherejwe kugira ngo babe batanga location. Nyamara na drone zarananiwe M23 isa naho itagifite byinshi cyane byo guhisha, yamaze kwerekana neza ko ifite uburyo bw'ubwirinzi ndetse igisirikare cya Kongo kidashobora kunyuramo, mu gihe bavuga neza ko mu gihe iki gisirikare cya M23 cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwadivansinga mu bice bitandukanye, maze amahanga akacyorohera akagira umwanya gishobora kuzisanga cyageze i Kinshasa, aho bishobora kuzagorana. Ndetse perezida w'iki gihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ushobora kuzafata umwanzuro nk'uwafata buri gihe ibibazo bimuremereye, aho yurira rutema ikirere kugira ngo abe yajya mu gihugu cy'Ububirigi. Ibintu akora kenshi cyane mu ibanga iyo bivugwa neza ko umutekano we utizewe. Nanone nakubwira ko izindi nkuru zigezweho ziri kuvugwa muri diplomasi ndetse n'umutekano ndetse na politike. Ubwo ngubwo twageze ku butaka bw'u Burundi, aho byamaze kugaragara neza ko perezida w'iki gihugu
y'igihugu cy'u Burundi yahaye ndetse anemerera umugore we kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byagaragaye, ariko hagaragaye amafoto uyu mugore wa perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arazenguruka hafi n'ikibuga cy'indege yabuze umwakira n'umwe nk'uko amakuru agenda bigaragaza, aho hagaragaye bamwe mu baturage bakomoka ku butaka bw'u Burundi aribo bamuha karibu. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari agasuzuguro gakomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusuzugura uyu mudamu wa perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Ibihano bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bigenze bite? Ni nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto nk'uko yiyita, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye akora ibyaha bitandukanye by'intambara mu bihe bitandukanye, aho ingabo ze zagiye zitera ibitero bikomeye cyane mu nkambi aho abaturage baherereye ndetse zikanaharasa ibibombe, noneho kugeza ubwo bageze no ku rwego rwo gukoresha izi drone ndetse n'ibindi bitero bitandukanye bisa nkaho biremereye ndetse byagiye bitana benshi cyane. Tshisekedi akabikora yizeye neza ko nta cyamahanga azamutwara kuko afite zahabu ndetse n'ibirombe byinshi cyane n'ibindi by'agaciro byo kubaha kugira ngo ase n'ubahaye inzibyo nk'uko twabyita, cyangwa se aze kubiguraho maze baze kugenda babirenza ingohe ndetse ntihagire ababyitaho. Nyamara ntabwo ariko bimeze kugeza ubu, bisa nkaho byamaze kuba too much ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu bivugwa neza ko igisirikare cya Kongo cyamaze kugenda gifatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane, binagaragaza neza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'igisirikare cya Kongo nk'uko Tshisekedi yagiye abisaba mu butasi ndetse n'ahandi byamaze kugenda bihagarikwa. Si ibi gusa, Tshisekedi araza gushyirwaho ibihano bikomeye cyane bishobora kumukumira kugira hamwe na hamwe agurira intwaro, ndetse aho bishobora kuza gutuma uyu mugabo bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC barimo abajenerali bakuru baza gufatirwa imyanzuro n'ibihano sanctions zitandukanye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Benshi barahuta bavuga neza ko ibi byagabanya igitutu gikomeye cyane izi ngabo zashyiraga ku baturage ndetse harimo no kubarasa nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Imirwano yo iracyakomeje, ariko ahangaha hari kuvugwa ibijyanye n'abasivile bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. Mama 23 yagiye igerageza kwerekana ndetse inagaragaza ibimenyetso, inafata amashusho, amaraporo, amatangazo atandukanye yagiye ikora yerekana neza ko izi ngabo za Leta ya Kongo FARDC zifatikanyije n'imitwe bakorana FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bagiye bakora ibyaha bitandukanye by'intambara, kugeza ubwo nk'umukuru wa Wazalendo, umuministeri muri Leta ya Kinshasa, yamaze we kugenda afatirwa ibihano hagiye gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ku byaha akurikiranweho birimo kubuza urubanda umutekano ndetse n'ibyaha by'intambara izi Wazalendo zagiye zikora, aho bagiye bakora ibintu bisa naho bitigeze bibaho ku isi, aho hagiye habagwa abaturage ndetse bakaza kuribwa, ibintu byagaragaye za Minembwe ndetse n'ahandi, ndetse ibi byakozwe na Wazalendo zirebererwa n'ingabo za Leta ya Kongo. Ibi byakomeje kugenda bitumbagira, ni nabyo byatangiye kugaruka iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC kugeza kuri ubu ngubu, aho cyamaze kugenda gifatirwa ibihano. Amazina y'abajenerali ndetse n'abandi bakomeye muri iki gisirikare cya Kongo yagiye akora aya mabara ndetse yagiye abigiramo uruhare araza kuba yasohoka mu gihe gito cyane, ndetse amasaha make ari imbere hashobora kuza kumvikana ikintu gikomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo, ahatangiye kubamo gusubiranamo gukomeye cyane hagati y'izi ngabo bitewe n'uko bagiye bafata inshingano ariko bakazikoresha mu buryo busa naho budafututse, ahubwo bikaza kuba umutwaro uremereye cyane ku baturage bisa nkaho bari bashinzwe kurinda, kugeza ubwo bageze ku rwego rwo kujya bakoresha izi drone z'intambara zikarasa mu baturage. Ibintu byatangiye kugaragazwa nkaho ari skandali kandi koko ni amahano atarigeze abaha ariho hose. Inkuru kandi zirakomeza kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'iyi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'igisirikare, ibi byose byamaze kuba bihagarara, partnership mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ibindi. Ibi byose amakuru aremeza neza ko nta gihari, ndetse uretse ibijyanye n'ubucuruzi bishobora gukomeza nk'uko byabaga. Amakuru kandi akagaragaza neza ko izi ngabo za Leta ya Kongo zisanze muri ibibazo nyuma y'uko amakuru yagiye avuga neza ko hagiye hagaragara igisa naho ari ugutanga igiturire nk'uko abarundi babyita, cyangwa se ruswa, kugira ngo aba basirikare babe bahabwa ibikoresho, ubutasi ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Ibi byari biri muri process ndetse hagiye haba ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, aho Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye ndetse no guhura na Donald J Trump utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagira ibyo baganira. Amasezerano yarasinywe, ariko mu gihe yari atarubahirizwa Tshisekedi asa n'uwamaze kubiserebekamo, ndetse aho bivugwa neza ko yamaze kumena isosi mwinshi bitagikunze. Turakomeza kugaruka kuri iki kibazo gikomeye cyane cya Tshisekedi n'ingabo ze zikomeje kugenda